Ara mau beli apa? Mau beli Snack. Terus apa lagi? ayah sama Ara. Snack ayah sama Ara. Apa lagi? Minyak. Bu, Ara mau beli minyak. Enggak, Bunda. Let's go. Oke guys. Mana, Ra? Mana? Kita mau beli apa? Mau beli snack guys. Itu buat ayah. Ini mau berayap kan? Oh, nabati. Ini maksudnya Ara. Ini apa? Ara suka Kiko.